abo sanam koge bon badaya nyum nyutuman Santali film industry ar jatra jogot ren comedian king Thopong Tudu tihing abo sanam ko bai kate chalaw enai bonga disam te ar ona lakate tihing 2 Disember muchat biday lagit te nitu abo jahan laka on screen reho bon disa dareyak kana Lokhon Soren dada chalaw kanai bahamala arawai kanai apepe disai tabona nito on screen re saute aya ji atma bonga disam re nai napai tahan taima nuwa uihar disa kate tihing Lokhon dada laka arho adi aima ge hor ko sohor seter kana ar abo pahata khona ho niye ge nehor tahana marang buru jahir ayu ar bonga buru ko then nuwa disam re jahan laka nuwa lelenge dhuri dharti puri re jahan laka abo manmi hopon ko landa hachole bonai raska hachole bonai entertainment hachole bonai onka ge aya jibati bonga disam re nai napai tahan taima aya ji atma santi re tahan taima nuwa ge abo ho sanam ge bon nihorok kana bon ardasok kana bon ar muchat biday re tihing jahan laka Lokhon Soren dada chalaw kanai ar uni nyelada pe jahan laka bahamala arawadiai saute muchat biday lagi jahan laka onde sohor seter kana ona saute unku ora hor ko ho jahan laka unku sange ropor kanai sari ke tihing adi duk bujhat kana tihing Thopong Tudu se Bikram Marangdi abo Santali film industry se jatra jogot ren mid marang nyutuman comedian eta he kanai ado balen ningkan ko comedian arho tis bun nyam ko se babun nyam kuwa ठीक banu ana sarige adi duk bujhat kana ar to menkan biday berare sanamoge jhala ko sohor seter kana ar onka ge biday emai kana ko Thopong Tudu se Bikram Marangdi nai napai te tahe ko mai noa ge abo pahata khona ho ardas tahan kana ar ona lakate jasti khon jasti share tabun pe noa video ar sanam ko noa ge barai hocho tabun pe ar Thopong Tudu jate nai napai te tahan mai bonga disam re noa ge aroj tahan kana